Gusto ay gayam si Jesus, makiliklik na siya. Ulay sinun ay problema, italag mo ang siya. Tanilakam na diligan, kadanas ng daga. Mawatan na dindigan, di mamatian siya. Musulisog di mawada, mumadisdismayakan. Muanggay nadagsanan ka, ikararangkong siya. Ilaw tanda kasitana, ay magmapunyo sama. At maiwat pandanagan, di pamatin pumigsa. Muliwanda kas markadang, uno sigaan ka. Adi ka madandanagan, waras Jesus ang sikat. At wadadin karina, adi natay ng sikat. Si Jesus di pansadagan, kayang musta kusuan. Okay, met ay labita ko amin. Sinbiyag tako, tadi tako may wasan ay mandana ginya. Tana warat ako sin environment ay liga. Mabalin na di pandandanagan tako at naduma-duma din pandandanagan tako. Mabalin na din health. Like me this week, talaga ay health din focus di mabalin na pandanaga. Sinudong mundat ako siguro because in inflation, mabalin about future. Din masakbayan di anak. Di may wasa din, udat ako ay parents. Ay kaman dat ako ay manrugrugi pa lang ay kinitoy din anak at masiksikan din. Yan, kaman agay patinggan di pangastusan. Nya, baka din udong mundat ako snack at rugyana at ay duwak lako din pangastusan. Only to realize we are not prepared. And so, wow, kumano dat ako din ipugaw ay nasapay ng num-num. Yan, di ka pikpiksahan tako pa lang at wala ka na takon investment, wala ka na takon emergency fund. Nya, nakasagana takos di. Tapos, another retirement niya. Sinundat ako diwada retirement plan na. Tapos nung madungot ako sin kanan di pugaw, hindi yung anak ang retirement natin. Ang kananda pa lang, kaman na yun, mangipagilty mo. Okay, so, ada mo kay man no, sino di pandanagan tako. At mo, talaga naman tako wada di pandanagan tako. Ayan din sa banda, kaman feeling tako, agay mabalin ngay. Gandat na iwadat ako sin situation na days.
So adita ko madanag, adita ko na maiwasan ay mandanag. So sino yung amagan tako? Sin kaman na danay timpo sin biyak tako. Sino din mabalin ni maamag tako? Nya. Part of life din ay kanang takon man sanguan tako si ligat. We worry about many things actually. At kanang takon legitimate, reasonable tay warta ko din ng sitwasyon. Arita ko mat man dandanag si magay kapuna. Mandanag tako because we are facing a reality is nan biag tako. So how do we respond to situation like this? Okay? So naay din devotion tako duani sin tuloy di series tako sin Book of Philippians, sin sulat Pablo sin gimo di mamate Pilipos, naingin. Kaman we have to struggle with this idea. Yeah? We struggle with this idea, but this is true in a form of question. Apay nga mandanag tako yan mabalin mo't ay mangkararag tako. And this is the main idea like kay pandiskasan tako. Na din ganan tako ay prinsipyo sin aral tako duani. Nuwaday Bibliata ko ilata ko sin Philippians chapter 4 verse 4 to 7. So kasi apay nga mandanag tako yan mabalin mo't ay mankararag tako. Kananas na kanayon ko ay manragragsak kayo. Bugaw sin itatapian nyo on Apo Jesus. On Apo. Ipidwa kasin. Ay manragsak kayo. Ay mangwani manragsak kayo kuma. Ipalayo din kinaanos yun sin amin. Ay ipugaw tandandani din umalian din Apo. Wow. Sin situation ay wala pandanagan. Kanan Pablo manragsak kayo kuma. Sin panradsakan tako kanan Pablos na at may pon sinatapian tako an Apo. Na din foundation din result ay sinudi din basaran kanak kuma. Din pa basaran di panradsakan tako tin atatapian tako an Kristo. Okay, so sinud aya din kamatan na napasama kanda tako din na itapian tako an Apo Jesus. Dahil din na ibaga na isalakan tako nambalin tako si ipugaw na. Naitapit ako sin, panturaya na, yan, lakaman tako din. Amin ay nailangitan, ay kinasigad ang Diyos. Bugosan itapian tako ang apo. Isang rod, may basar sina, kanan Pablo, kanahan ay manratsak tako, kuma. Okay? Munamnam tako imang kayman, nukaan tako din, itapian tako Kristo. Ay wada ba ngagpaiso di mabalay panratsakan tako ay kumakaman. Sino aya din source of joy in life? Din mabalay may bagat ako source of joy. No bumala din anak tako like for example da kayo ay mother no nakaanak kayo yan. Din pag-ilayo din anak ay binmulat, sino din rik na. Aman naling ngayon yung amin din siya may buwan ay ligat yan pag nasukatan si ragsak niya. Din ragsak ay kaliyan at din joy. No kanata ko on joy, ragsak ay na it's a decision we make. Regardless mo sinod din situation. No happy ka ngamin, happy ka bugautan sinudi. Why mat ay napasamak. So happy dependent on a good situation. Din joy ngamin, it's a decision we make every time or ura mo sinuay sitwasyon. Okay, that's joy. So din bilin sina at manratsak ako. So I think we have to find joy in life. Sin mabalin na mailat ako. Ngam dat ako ay Kristiyano, nuwada man din pinaka ay
kapuan di ragsak tako at siya na, dinetapian tako ng Kristo. Joy comes from victory ay di matang sinbiyak tako, ragsak sin naparasan tako ay sinudi kanan takuan kindeng tako adado ay banag mat adado di mabali naman kapuan di ragsak tako ngam these are temporary kaman on kumupas dana tanakdeng din pasama kay doy nya whereas dinay netapian tako no Kristiano kanahan na naman tako na kanahan naman ragsak tako so ngarod every time we think about our position in Christ we always have this reason to rejoice. So nga, sige, yang kanan Pablo ay mga ipidwak kanan, ipidwak kasin. So importante nga rod na. This is an emphasis. Kanana, ipidwak kasin ay mangwani on manragsak kayo kuma. So, lalo na ibagas na an no kuma sin PowerPoint niya, i-bold letter tako, tapos i-highlight tako kumana niya. So nga din, inyat ang Pablo ay mangiunay-unay ay manradsak tako, at na din iyat na ay mangibaga. Ipidwak kasin ay mangwani. Manradsak kayo. So, sin Bible, when we read repetitive words, that's an emphasis. Is nang biyag ni Kristiyano, usa ay obvious kuma ay makaalisin udum may pugaw at ragsak takway nay. At you know what? Totoo din kantay kananda, the joy of the Lord is my strength. So when we think about that, then result in joy ay nay strength. Sino ay klase di strength na? Strength in times of what? Maybe suffering, in times of unfavorable situation. We gain strength from rejoicing in the Lord. So nga, that classic song at matay iulit-ulit ya kanta, the joy of the Lord is my strength. That kamana nakabanol din bilin Pablo ay maradsak tako. So nga rod, mulinglingan tako din kasasat ako ay naitatapit ako ng Kristo. Most likely, we forget how to rejoice in the Lord. Dat ako din man suffer sina. Patlaan. And as a result to that, kanana nga ipailayo rin kinaanos yun sin amin na ipugaw, tandandani din umalian din apo. Anusan, tako din inay pugaw, ipaila din kinaanos. Nya? Tandandani din umalian din apo. What does it mean? Ay din dandani umalian din apo, ay totoo ay pikan din ang ibagaan Pablos na. 2,000 years ago. Yan ay totoo ba, sinulay din na ibaga din dandani. Umalian din apo. Ay totoo ay dandani na. Tan 2,000 years at tinapalapas yan, danmot palang inmali din apo. So what does it mean? So, kanan di theologian, the eminence, the reality ay umali. Din kasiguraduan ay umali kasin si Kristo. Siya din idea, din mangwanian dandani ay umali umali din apo. Or in other words, talaga ay sigurado ay umali. Adita ko munupigan. Nya? Ngam umali. I remember din war amit pandayan sin ka-elementary mi. Every time may umalis si mama. Ay umalis ni mama na Baguio, umalis na Baguio. Tapos din bus ut ginsadan, that's din highway ut ginsadan. Maga pa lang din highway, adi kalsay umalit kadan mi. So, it took us around 3 hours, 4 hours maximum ay mandan. Yan din din formation di pandanan, nood pandayan, ginsadan na niya, kamana di tapos sumalog,
pababasin ginawang tapos sumang at hingga na malagi po rin maabutan mi ay ingay masungsungsung mi din asok di dangwabas ay ingay nalus. Tanala adi mi naabutan. Adu di kamana da incidents. So, wari maminsan ay mapilitan naman tauli kami kasin. Biyahe kasin si kabigatan na. So, sidi ay occasion, malagip mi dia, no, after 2 days, sumasi inami. At maminsan, maga. Masungaan kami abat, kami adid ni kanan mi sinudi ay panabatan. So nga, ilan mi no, maila mi no, simbaha pa no, ngay wari man balaseo, wari man mandana malali. So, imahat matunan mo siya din panagpagnan inami ba o no kamana di. Then most of the time, mas usana, iman. So, sa mang dilawan mi. At maila may siya, then sumalog kami, tagtagan may sumalog. So, then excitement ay sumasana. So, when we think about that, in the Lord, the coming of the Lord, because of that future, umalin to kasi, mangayag ang dat ako. Part in excitement ako maipayla na sinyat ako yung maipayla sinkin. Anos ako sinipata ko ay sina ipugaw. Okay, so adit ako gandat anusan din ipugaw ay magayga po na. Pagan may anusan din magana namnamay niya. Partin umalian Jesus kasi nat gunggunanas datako. So nga anusan tako din ipata ko. So sino din relationship na din mga anusan tako sinipata ko sinumalian Hesus Kristo. Referring to the reward and the reality of His coming ay manggugunaan datako. Kasi siduya, imagine if we no adi kasi umalis si Jesus. Imagine no magadi judgment day. Imagine no magadi makwani ang day of rewarding the saints. I don't think there's meaning dinay amagat ako duani. But because there is such thing as the coming of the Lord, and there's judgment day, there's a time of reward, manawatan to ko sin reward, wada nga rod, di silbi na din mga anusan tako sinipata ko ipugaw. O magpapailahan tako sin kinasigat, sinipata ko ipugaw. Okay? Now, kanana pa'y, ulay sino ay ligat, di dumatang anda kayo. Maga ako madi pandanagan nyo. Muadi at ikararagyon Diyos ay mangkudawon siya. Sinkasapulan nyo. Duwang kayo abon maniyaman an siya. Wow. Kanana, ulay sino ay ligat ti dumateng unda kayo. Unda tako. At din contrast na intit tako ay mangontra sin ligat ay nay. Uno mabalay pandanagan tako. Dinbilin Pablo at adit ako madanagan. Bilin na. Maga ako madi pandanagan. Tako imbilin ang datako. Ngam sinudin pangontrata ko sindanag anay. Mankararag ng Diyos. Mankararag ay mankudaw unsi siya. Sin kasapulan. At kanana pa'y duwan kayo abon man iyaman an siya. So nga siya rin mangwanian tako, apay nga madanagan tako, yan mabalinmat ay mangkararag tako. The answer to worry life is prayer. Or sin udumay ka na siguro gasgas na sin panangingat ako, the antidote of worries is prayer. Yung pangontrata ko, sindanag sinbiyag at mangkararag an Diyos. Kanan apay abos na duwang kayo abon man iyaman nun siya. Apay nga man iyaman. It is the numan iyaman tan kaman we receive it. Man iyaman tako tan that's a
manifestation of trust. Manyaman takutan, mantalak tako idawat Apo Diyos. So nga man iyaman tako. So nga, what ay precautions yun or tendency tako, datako ay pugaw, naruam tako ay kaanak gud daw. Siguro, ngum din man iyaman, kaman bakon samat. Asya? So ano, prayer time yan, apay nga tano, manumnum tako si panyamanan tako, medyo hari ka tayo man inap manumnum. Si panyamanan ang Diyos. So, din attitude tako na ruam tako ay kanakot ko dawon, kanakot ko daw, ngam, mahit ko maapo ay irwamon tako ay man iyaman ang Diyos, tanay din ugali ay mang-create uno mang-develop sin gratitude in our heart. Unconsciously, naingam din, mapaspasamak ang data ko, no, iyaman tako, ma-develop din gratitude, din likna manag-iyaman. Nya? So nga, maya mata versikulo na, this is a promise. Matlaang tay kanana, ulay sino ay ligat ay dumatang unda kayo, magakumadi pandanagan nyo. Wow. Adita ko kuman numandanag to, kaman marek na sinay bumasol tako tan dindanag ngamin, ipapaila na kaman magay Diyos. Abo. Numandanag tako, kaman why we worry in the first place? Apay? Because we want control. Right? We worry because we want control. Now the time that it's beyond our control, now we worry. Right? It could be ay no dumatang din ligat ay it's beyond our control. Din natural response takot man worry. God will empower us at that moment when we pray. Mangkararag tako. Tan mabalin siguro ay dumatag tako sin point ay kamana di so that we can trust God. And when we trust God, we pray. And when we pray, ma-develop in trust and that we thank God. Because we are going to receive din answer di kararag tako. Not necessary ay the way we want, but we are certain about God's answering our prayer. Din importante sina kamanay din naman tako. God will answer our prayer. Sigurado yan. Ngam adi kanayon ay may basar sin Leiden tako. May basar sin Leiden Diyos. So nga din Leiden tako siguro kat lugan baka din kasapulan ay dawat na data ko at helicopter. Why not? Basta. We have to wrestle with the fact that God's answer is for our best. So no kabalyo din dawat na imbis talugan din kudgudon tako no dawat ng kabalyo, maybe that's the best. That's best for us. Learn how to thank God in this situation. Yan, sino din pantong pala na no kamana na din practice tako. Every time ay dumatang ay ligat, mangkararag tako, imbis na mandanag tako, na din mapasama kan data ko. Panresulta na, ang data ko kanana. Tan mo sa amagan nyo di. Sino kano? Sino din mawarang data ko? Warang da kayo din talnay daw dawat Diyos. Way talnay daw dawat na, ang data ko din talna ay mapmapon Diyos. Wow. So we worry
Now, sino din mantong pala na, there is this peace. Watal na rin namnam. Is this true, really true to us? For me, I still struggle in this. Like for example, mangkararagak. Madanda na ginak, mangkararagak. And then, siya ako ni Pay, yaman ak mat ang Diyos. Yung kararag ko mat na. But, why is it kanan pa lang ay namak? Pero I think eventually, God gave us peace. There's no such thing as magic sina. Yeah, there's no such thing as magic, but we still struggle. Ngamnay din proseso. Waday ligat, mandanag tako. At nung mandanag tako, mangkararag tako, mantalak takon Diyos. At doon tako man iyaman. Then after that, idawat apo Diyos din, tal na. Eventually. Yan, sino yung klasin di tal na, ay daw Diyos, sanay kanana, din klasin di tal na, ay daw Diyos, sanat, adi mabalin elas iyan din namnum di pugaw. Uno, adi tako na-explain na. Wow. How could you explain din situation nga agpaiso ay madanagan ka, yan sin logic tako, lubang na madanagan ka, tanway ligat, way problema. And yet, after a while, you smile, you talk to people, you're able to help people in the midst of your problem, you still become a blessing to other people, you forgot your problem. And I think those are manifestation din ay talnay daw apo Diyos. Din talnay daw apo Diyos ay na at may basar latta sin kawaran apo Diyos ang data ko. Nya? At sino pa'y? Sino din kayariga na din ay talnanay. Talna di las iyan di ka din numunta ko ay may explain tapos kaman gwardya ay mamanbantay sinumnum tako. So lay din ay paga ay dinay talna ay nay ay daw Diyos at it enable us to think properly. Adado kano din, wag kang gagawa ng desisyon kung galit ka. Sin Colossians kananabo, and in the peace of God at kaman on siya din man idawa si decision making tako. Mangidawat si laing eman decision is nanbiyag. Nya. So nga din talnay nay at sino din kanana? Kaman gwardya, man bantay, sinumnyum, ibugaw sinatatapian nyo on Kristo Jesus. And I think, dinay talnay nay, mantauli sin naitatapian tako on Kristo. So nga, udkaw yan, manratsak kayo, bugaw sin, naitapian nyo on Kristo. Yan, kananabo, at nung makararag tako, may dawatong datako din tal na mapmapon Diyos, ay, dito ko ma-explain, duwang kanan, aman gwardya, ay mamanbantay sinumnum nyo, sin na itatapian nyo on Kristo Jesus. So, lay din na ibaga, din talnaan na reality ay was Yesu Kristo on datako. Nya. Kaman ni Hesed, no nasusuyap yan, bigla bimangon tan kaman, nabangungot. No karek na ay was mama na, way tal na masuyap kasin. Din tal na di anak at
din presensyan din inana sin masisipana. So in like manner, ndat ako, adit ako mat maiwasan ay waday ligat ay dumatang sinbiyak tako. Mandanag tako kay man. Ngam numang kararag tako. Yan, i-assure apo Diyos din sungbat na sing kararag tako. Sungbatan na po sing kararag tako. Yan. Instead, I worry din maparasat ako idawat apo Diyos din tal na. Tan si apo Diyos din makaamu sin problema tako. Yan, din tal na buhay na at amuta ko ay siya din mangdawdawat ang data ko si mayat ay numnum. Sinyat ako ay matago. At amuta ko ay huwag tal na din numnum. May puun abo sinay kawadan apo Diyos sinbiyak tako. Malay din na ibaga, adi pulos baybayan apo Diyos data ko madit. Kanan ay nawawada si siya ay mangidawdawat sinamin na kasapulit ako, bumadbadang sinamin ay problema tako. Ay siya. So nga, adit ako maila din, there's no such thing as magic here. There's a process ay tatuwa ay i-apply tako isinanbiyak tako because ay tan wala relasyon tako na Hesus Kristo. Na ilan nyo man na din danag, mangkararag, mantalak, talna at mapasamak na bugotan bugotan na itatapit takuan Kristo. Wala din relasyon tako na Hesus Kristo. Siya nga man tinali matlang na dinay wala relationship na sin manradsakan takon Hesus Kristo iya din talna ay awatan takon Hesus Kristo. Okay? So nga sapay kumata mo sinuman din kasasat ako duani. I myself this week is very stressful unda kami man pamilya in terms of health, in terms of adjustment matlang. Possible ay wara kay man di pandanagan nga agpaiso. But we are learning how to trust God. Bugotan wari nakisasahan tako, nakisasahan mi ang Kristo. At siya matlang unda kayo. Data ko amin. Sapay ko mata, musinuman din danag ay sana, finances man sa, masakbayan di anak, tan madanagan tako, tan madakdak ko da, ngumato din mabayadan, inflation udwani, kanan doon around pika din porsyento din inflation udwani. Talaga ay grabe actually, umabot si 40%. Din tapin di udum. So, kaman reasonable iman ay mandanag tako. There's war that's happening. What a virus that is still around us. Employment is uncertain para sin professionals. So, but mo wala pandanagan. Mo ay wala pandanagan. Ay why Diyos tako ay manupubla. And that's why we pray. Okay? So, siya na din na devotion to ko. Udwan.